Ko whakapuaretia he whare, ko tāna mahi he whakaauraki i te hunga mauhere i mua i tā rātou putanga mai i te whare here. Ko te ingoa o te kaupapa i whakatūria ai e ne momo whare ko oranga ake. Kaimuri i te taiapa, kai te whakaauraki ngā mauhere. Ko te kaupapa te rereke tango tēnei momo whare here, te whare oranga ake nei, kia whakaora ai ngā mauhere kei roto nei. Kia whakapakare ai te mauri kei roti i a rātou. Tata ki te 4 miriona tāra te utu, engari he tuatahitanga tēnei mo te ao. E whā ngā whare, te kaumaono ngā moinga, ko te kaupapa whakahaere, he kaupapa Māori. He whare pera he kāinga, whare kāinga tēnei. Kia mōhio rātu, kia tīmata rātu ki te mōhio, ki te mahi o te noho ki rō whare. The reintegration programs we run aren't structured. What they are is that they're based on the men's needs. So it could be kapahaka, it could be carving, it could be parenting. Ko te mahi māra kai tētahi o ngā mahi kai te whakaakona. 50 ōrau o ngā mauhere he Māori. Ko te whakapakari i te mātauranga, kia kore ai te mauhere e hoki anō ki rō whare. Nā ko tēnei whare nei, tēnei te whare nui. Te hui kia hui ngā tangata, ngā manuhiri, ngā tangata e noho ana i konei, kia hui tahi rātou i konei, mahi tahi, tākaro tahi. They're in their last 6 months of their sentence, and so they're going to be out in the community within that time. So part of our role here is to reintegrate them so that they can be as good a neighbours as they can be in the time that we've got them. We had the neighbours over here the other day as part of an open day. At first they walked in quite anxious and unsure about what's going on, so a lot of fear. But after that, once we told them what the kaupapa was, they left very happy. Ākua nei ka nui ake ngā whare ki te waru, mā te wā tātou ka ki te ngā hua o enei whare oranga. Ngā Huia Wade, Te Karere.